Chào mọi người nha, hôm nay là quay lại clip của Big Chill nhá. Hôm nay là đi Kim Mang các bạn. Vợ chồng mình đi Kim Mang các bạn. Có ít thôi. Các bạn nhớ theo dõi ủng hộ kênh của mình nha. Đi trước các bạn. Này có tôi khả năng thì ông ai ông mạng hèm mạng tròn đây mãi có mạng có mó
yang nếp anh có tên hô la và già người tôi cấm thì bấm trâu kênh nhảy bình có như mà ta chinh mẹ như nghe cả đồ ai anh hay chú ra của em người tông tới ngay bình bày mà anh nhớ sang nghe của em một năm lại nghe của mình mà anh ra của em mà ngoài nhận của em tóc cái mỏi càng người mua bên nhà ra mà tóc cái càng ngày barang bang gặp bara beting di pugar gambe cho tuli gam cho mà anh cho pa tum bay ai Sapariya marapajing haniya bagai pun jatuhnya pati bermugayak pun terang baik pun kaya anu bing waya bagai pun jatuhnya ya bagai pun terpepom 6 gram andam doai
hamil baca dan takkan jajaan ingkang winya ringan eleng doa uming odai dan ingkang menel akal mengal akal sai vai motain balonge o dan ing o ba bonge to jarak apu dong nang dengkel ing sing lang dengkel ing terang tentang tak tadi kok nyen abad lekap ku jam nyen lagi satu boleh nang dam ing aju nyen lek dan bangsak ing aku siai Legon iblok ada bak ing pak nyau au ing pak pi pak oni tara din apa leng dia jeng leng weje ya adele budai ing kwai maraba ya kabe itu pak ya bak ke ing bak do purau ing bak krau ya ku dai Jali lai roh baham kenai ini lantang cerita kani ngan berlasi ngan lanting batak berdaki mon kai pung ingkai ing baju seduju mai nabrong ing kapuku jawal lam ing ding tu ing lason dak laton oh dei brong ing ding kota bangwan ing ding to kan nam teng ing monggon ber ehan tu jajang lapang sulai Babalan beku keng lam ceng ple tu dra pak dak lam teng no leng jajor jaga sa ing apa mar Ro ambajang tu wilai bringa ro ade bangol benhai bringa ro aku maning nerekel ing hatu le sumang lai bai Mbak Undian. na ing lang kuyuk ing duk tu meng tu jeng de ye jeng ing teng jikar darang we jeng ai dan na laya kan bawa lama ing borai di tangan pumang punya ekor ngeling asukan ngejungang di bayi. Kenapa deh nih bakal udah.